laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam hare nen gotol hare no andirɗen noon e jumaaje ɗen fof e pottay ka radio meɗen laawol kisal ɗo ɗe e inviten sehuɓe men tedduɓe fiyoɓe aruɓe ɓeyditanen fi ko yewiteji amen kan e leere on hewti hannde kadi inchallahu haray ko sehuɓe men wonani en hannde kadi ka radio ɗo ɓe hattojjiɗa e présentugol ɓay en koyɗen annde ɓe ko Oustaz Basira Bruxelles en tori ko Allah subahana taala yo Allah reeni ɓe yiwa ayna renden en fof meɗen nam kagen joni men accita micro e juuɗe moɗon inchallah. inchallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هري أسيب جلب مدوية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ɓaawo mi salminde ngoɗo salminaango, miɗo anditina e yettugol Allah subhanahu wa ta'ala, haray hiɗe yetta mo weltanoomo kanko taguɗo en o handindini en woodeede ɓay mo waawno wadde hara e woodaaka duuɓi feƴƴi e o aduna tawi e woodaaka woodeede men ɗum ko nafoore men enen hina nafoore Allah subhanahu wa ta'ala. angal woodeede men kadi haray ko enen woni ko ɗuytora, ko enen woni ko majjira, amma Allah subhanahu wa ta'ala waaseede woodingol en ɗum ɗuytaali mo. ko ɗum waɗi haray en yetta mo kanko yurminɗo en haa o woodini en, o waɗi en ɓiɓɓe Adam, ɓaawo wadde en ɓiɓɓe Adam o waɗi en kadi julɓe. ɗum ɗo fof ko nemaaji ɗi tawata ko kanko woni ko bagori en ɗi. hiɗen toromo kanko rabbu samawati wal ard yo duumin e oɗo nema islam, o faamina en diina kan, o fewna en e laawol peewal haa ñannde o ƴettiti en hara mo yiɗi en, o yarli en, o yaafi en, enen e kala ɓeygureeji meɗen, e zurriyaji meɗen, e musidɓe meɗen, e kawte meɗen, e wana noon moftane laaɗuɗen sallallahu alaihi wa sallam. haray hannde kadi hiɗen yewtude ono woowir noon haray jumaaje ɗen fof no ɓe maakirnon jooni. haray fottete ko inte ko nde ɗo hirde, hara ko hirde imaniyanko, hirde fi anditugol Allah subhanahu wa ta'ala, hirde jeyande e ɓurde moƴƴude e hirdeji, hirde ka tawata ko fi Allah wona janteede. haray e nde ɗo hirde hande, e nde ɗo jonde hande, haray ko wonɗe yewtude ko fi mawdu humondirɗo ko innete kon ahammiyatu arkanil islamil khamsa fi din. haray himbugol ɗeɗo dose l'islamu jowi ka diina meɗen. e haray si innama dose l'islamu ɗen jowi, haray julɓe ɓen majjaka ɗum ɗo, julɓe ɓen no andi ɗum ɗo. haray hiɗen andi hiɗe lolliri hadis goto lolluɗo e ɗemɓe jama on kanelaɗo maki alayhi salatu wassalam, buniyal islamu ala khamsin. haray islamu mahama e dowtugale jowi. e fuɗɗori shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هري إذا كلمة شهادة جديدة قدود لا إله إلا الله على ربتيدو نفريو دون لور مريواليو على ربتيدو إغوغا سوان الله سبحانه وتعالى محمد كن الأدمكو صلى الله عليه وسلم نين نديدو جلده إتا أودو زكا هورا نودو لورو سوماي حجوك سودو الله هرمانتيندو hara yiɗen anndi hadisaji ɗi riwayaji ɗi no ɗuuɗi hara kadi ko hadis mo fof anndi e haray ko fii hen ɗum yewtanten fii ahammiyatu arkanil islamil hamsa ko fii hen ɗum yewtanten e himmugol ɗeɗo tugale jowi e nder kuukikiɗe hunɗo bi idinillah haray no annduɗo noon ɗe jemmaji ɗo no anndanaɗo goɗɗo janngata piiji ɗi fof kono ɗo ko fii findingol haqqillaji ɗi yewtere ɗo nde 45 minutes ko fi findingol hakkilki miijintina jama o miijoji lugguɗe sabu bano adama no heewi weltindagol so andintinaka ko waɗi haray hirdeji ɗin ɗo ma ko enten kon ɗiɓɓe fottanɗe ɗe fotteten haray ko jama on considérɗe moƴƴa jento moƴƴa ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri o inni allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ɓen jentoɓe yewtere ɓe joka ko ɓuri ko moƴƴude yewtere ne haray jama yo jento ɗi yewtereji e ɓe heɓa nafoore e muɗum heɓa no ɓe wakkilora ɓe faama dinaɓe kan hay si tawi woni 45 minutes ɗo hino fanɗani ɓe fi faamgo dina kan kono fanɗanaɓe fi yo findinɓe yo memminɓe fi yo ɓe wawa andude kaɗo dina maɓɓe haray ko fiyen ɗum yewtanten fi ɗi oɗo tugale jowi haray no wawi arde haqqillaji yimɓe ɓen arkanul islam al hamsa ɗum meɗen andi ɗum no anda e ɗin haysi ɗi anda ɗi andintinte ñande o sabu Allah inni fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin siki andintingol nafay gonni ɓe ƴetten haɗa ɗi andano e kono se ndaari haray buy kadi no majjaaɗi ko waɗi haɗa fi yewtere men nden hannde ko findingol fi artitugol e ɗi kadi e wono se ndaari goɗɗo inne ɗo ko ɗum waɗi si Abdul Wahhab o wi'i no jeeya e paljol ɓurngol mawnude nde goɗɗo daroto inna al tawhid alimnahu minen tawhid o men andi sinnamale tawhid goɗɗo nde mo inna o andi julde o mantora o andi julde ko tawhid o adi joni noon ko hay tawhid on taw ko fuɗɗora kon Abdul Wahhab o winni no jeeya e ko innete ko no jeeya e paljol déjà angal faamugol andali tawo innugol tawhid o men andi inelaɗo sallallahu alaihi wasallam janni huunde duuɓi 13 fiyo nde faamu tawile ko o ɗo woni khayru khalqillah ko ayeje Qur'an ko Allah woni jippinde ayeje ɗen makko ko konngol Allah ko Jibril woni karba ko makko kanko annabajo ɓurɗo tedduɓe annabaɓe fuu e tawi kadi mojobere iwtere nden ɓaawa makko kadi ko mojobere sahaba nden ɓurɓe moƴƴude e moftenelaaɗo ɗen sallallahu alaihi wa sallam si ɓeeɗo jannama tawhid duuɓi 13 fiyoɓe faamu tawhid on faamu selluɗo an a jangi defte seeɗa tawhid a inni at tawhid alimnahu harayne holli a andaari taw ko ɗum waɗi haray arkanul islamul hamsa e yiltitoto e majji ko bonani en ko yeeso koko awwalu on marsali ko moƴƴa se yi muamala men on kelɗaali ono misal huwondire ɗen kelɗaali julɓe kelɗuɓe yi'aaka julɓe hulooɓe Allah yi'aaka yiltito ɗen ka asli ene hara asli on ko nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam fuɗɗornoo kon ko attinoo kon aawude e sahaba ɓen yalli ɗum aawike men haray no gasa ko ɗum woni manki aawagol ngol
ɗum noon feƴƴaaɗe ɗo tugaale jowi ko ɗum waɗi si ndaari de ko woni buniyal islamu ala khamsi islamu hama dow tugaale jowi holli islam ma o no o yeɗɗirta kono tugaale ɗen yeɗɗirino eɗen anndi ɗo hay darnoɓen cuuɗi lande ingénieur oɓen si tawi woni suuduɗa faalaandu darnude a inni ko étage faalɗa waɗde sa innimo ko 3 étage o waɗi plan o moƴƴini ko jelu ciment soodata ko njaare jelu waɗata ko kottu jelu waɗata ka piliyeje sa waɗini noon haa gayni sa innimoɗa faala wattude 4e étage ingénieur jo jaɓata par ce que 4 étage piliyeji ɗe 3 étage rondota ko étage mo 4 étage rondota ko suudu ndu 4 étage ko waɗi so tawi woni islam mon so mahama e ɗe tugaale ɗo sike ya anndu tiiɗugol ma ngol e kelɗugol ma ngol ka diina l'islam haray ko ɗeɗo sike koye ɗum ɗo mahi no ɗeɗo yoppitori wo ko noy fiima yoppitori foti kaka konguɗima jama o yiyay ɗum foti kaka kuuɗema jama o yiyay ɗum kala ka memminorɗa jama o yiyay loore ma nden si tawi woni ka ɗeɗo tugaale ɗe yeɗɗi haray kala ka memminorɗa kadi a heɓay doole e mum konti islamu on e ɗuuɗude e yaajude e hittude ko tugaale jowi heɗe ma heɓa doole so suudu innama ko piliyeji jowi tum joni noon koye ndu rondo aduna on fof heɗɗen piliyeji tiiɗay yehe e ɗi ponji mo kala mi yohu ndaara ponji ɗum wonde ɗe waɗanay ɗo train je ɗen ponji hara tan ƴettoto ponji ɗin ka ndiyan to hara ko oto hoy rewata sa yi ponji train je ɗen a yiyay piliyewi ngi hino fuɗɗi ka pon on fuɗɗi ɗon ngi yanña haa ka pon on hatti ɗon tawa épaisseur maggi on no waawi ƴettude hay 10 métres hara ko volume maggil on tun ɗum ɗo fof ko ciment ɗum ɗo fof ko koccu e janɗe naadindira fiyenno par ce que ko trewi njani rewata dow rondi ngi yimɓe buyɗede tonde ma dolle o handi ɓe yeɓɓinay ley hara ɓe waɗani pon on hay date o wawata gollude haa ɓuri ɗo so golli haa ɓuri ɗon hino riski terewal goyo aru rewa ɗon ngal hewta tun sabu teddugol maggal ɗon fof mum jodira on andi pilier o sinnama ko pilier je ɗen sinnama pilier si ɗum ɗo yeɗɗade haɗa yeɗɗade joni sen taskike ɗe pilier je jowi enen tigi se fi hollugol hino himminde jama on andi fiiɗe ɗo no himminde yiltiteten e fiiɗe ɗo yeɗɗinɗen ɗe elman watata mbiye ko ɓenni ka janngugol woɗɗe ka applikugol o haray gooto min majjaka hannde ko haa to julde nde welsiɗa fiimum naam julɓe fof inne minen komin julɓe komin juulooɓe enen Europe ɗo miijitoɗen hiɗen anndi lande kon kon arde njelo woni innude wata juulde ka golle mum tawa ko sa arti juula jooni noon a yiyata ko dose l'islam wonni hiɗa yahi e piiji goo tedduɗe hiɗa innaɗa rondo dolle islamu tedduɗe mo heɓaali piliyeji ɗen o townata ko heddi kon mawɓe fulɓe waɗi gimi fii julde no jeeya ko ɓe yewti ka fii julde ton ɓe inni julde nden haɗa ɓe yewde fijo nden ɓe inni mo ɗaliinde kuugal diina huunde o gaynata bimana mo ɗali kuugal julde nden kono ɗalugol kuugal julde nden konti mo acci waɗugol kuugal ko gollal mo acci waɗugol julde nden diina huunde o gaynata hande kadi hare taw halfine fus kala neɗɗo mo tawata waɓutuji ɗin tigi yeɗɗaali haray diina kanko hen tugale ɗe tugalal ngal si ngal yeɗɗaali ko hen ɗum yeɗɗata hande kadi haray fus yeɗɗata ko ɗum waɗi haray joni noon arten ka julde men ndaaren njelo e meɗen fewndo ka ɗuma on sanji ɗo lande jelu woni arude a haray menen de min yaltay hara subaka on heewaani
ay ɗo kadi ko ɗon jama on nanngori fewnɗo ka subaka jama on nangi fewnɗo yaltowo e 5 heures hannde minen hella kane woniri gaado yaltowo e 5 heures o yaltay hara subaka on heewaani jooni noon subaka on ko kala heewata mo o yaltiroyamo ka golle ko honno juulirta mi suusata patron on juulugol ɓe accanaami waɗuto juulugol jooni noon so ɓe yiɗi ɗi juula ɓe accidirelan golle hanni e jaga haa jooni julde nden hino manki e yo jaka arkanul islam on e jaka no haana yewtede fiimu e yo jaka ɗum no haana findintinede e jaka ɗum no haana yeltitede e muɗum si en ndaari njelo hannde tawata ka sen ari fii ka tawhid hara fii ko innete tawhid buy hiɗen anndi haray annda fii muɗum buy e meɗen en innata enen en tawa kadi ene woni ɓe yewtude e yewta e tu woni en findina won haqqillaji ɗi hannde ni sa darni julɗo ɓen enen ɓe wonɓe ka diina l'islam tawata goɗɗo suusa innude en hina e julɓe landoɗa en arkanul iman dose limama mon ɗen o addataɗe fiw addoɓe ɗe ɓe addirtaɗe no regiliri ɓe addata ɓe hunjaki dalilaji ayeje majje ma dalilaji hadisaji majje yehe yi on gonɗingol hara anda ko gonɗini ko on ɗum woni danger mum ka defte tawhid lando yimɓe ɓen hannde surutu la ilaha illallah shartiji ngol konngol la ilaha illallah ngol tawruɓe mawɓe men ɓen ko tawi ko konngol diina ngol ko ngol ɗo longinten kala keefeero yimɓen no faalanade l'islam ko ngol longinten mo tawa enen longinoɓen no ko njelo e men anndi shartiji ngol ɗo konngol lamdo ɗen woɓɓe annda hay ko shartiji jelu na feere ɓe kontanamaɗi ɓe addanamaɗi firtoji ngol konngol ɓaygol konngol hingol mari shartiji fiya a naatu hingol mari kadi firtoji on anndi ɗon anndi salligi hino mari ko innete kon e farillaji e shartiji fiyo salligi on kelɗo kono no woodi kadi firtoji si a reenaɗi ɗin ɗon kadi ha inɗo waɗi salligi on kadi firtike si salligi firtike enen tigi ɗen anndi si goɗɗo juuli ɗon hare Allah jaɓay Allah jaɓata imagine si tawhidu noon firtike si kalimatu la ilaha illallah on firtike joni noon no woodi firtay ɗum kalimatu la ilaha illallah yalli sen landama ɗum en anday ko ɗi jelu sen innama en addu ɗi yalli en adday ɗi si tawi kadi en addiɗi yalli hiɗen applique ɗiɗo fiiɗi hiɗen reeni e ɗiɗo ta diina men ta la ilaha illallah men on firto woɓɓe goo humpitaki he firtoji la ilaha illallah no woodi anduɓe firtoji salligi no woodi bonnoji julde no woodi kono woɓɓe goo annda no woodi firtoji la ilaha illallah no woodi firtoji diina ma kan tigi finde ma nden tigi sen ardi hay ƴetten tawhid on kadi sa landike hannde ko jel woni kon woni aksamu tawhid geɓe tawhid ɗen eɗen anndi ko ɗe tati kono soobe sa landike ɗen hannde e nder jama sattay addugolɗe fayda ɗum ɗo nun ko herɗum ko ɗum waɗi ko ɗum faalɗen findinde haray hita en pooɗano ko muutii kon ko ardi kon tawo heɓaaka sen ardi ka julde ɗon kadi ko haddisa wala haraj soobe ko annduɗen hannde darnugol yimɓe tawa ɓe anndi arkanu sola e sartiji julde nden e awqatiji ɗin hay waɓutuji ɗi woɓɓe goo annda waɓutuji julde nden par ce que ko woni anndugol waɓutu julde ko taw no saayi on sansiri wo an julɗo on a landotako goɗɗo ko hendotomo waɓutu natta ko hento waɓutu yaltata par ce que ɗe anndi fiimo joni noon ndini hannde sen landike yo goɗɗo yettindo ko leer humbo geeƴe natta ko leer humbo geeƴe yaltoyta taw sa juuli sa juulari haɗum noon feƴƴi hara yalti ko leer humbo subaka yaltata fana ko henndu watta ha imme fana yalti landoɗa on tigi ko honto ɗow ndin duwa wonde ɗowdi neɗɗon kontoni duwa wonande on tigi fiye won fana o yalti joni noon hatta awqati sala ha waɓutuji julde nden tawo
sen ndaari hara hiɗen mari muskila faamugol ɗum ɗon kadi amma ko yimɓen kon honno applique gol nde on kan ɗo kaka anndi ko ɗum ɓe inni ɗiɗo jowi ko ilma ko woɗɗe yewtude hannde ko fii janngugol ɗi e applique gol ɗi faamugol ɗi applique jooni noon hayka faamugol ɗi sen ndaari so be hino yoppiti moƴƴa jooni noon kadi sen arden ka huurugol ɗi ko yimɓen ko nane nde julde nde no yeeba nde yeeba moƴƴa noon ɗulele ko nde hoolorɗen hiɗen anndi en fof ko nde hoolorɗen si koyen julɓe ɗen anndi ko nde ɗo neɗa tigno maake ɗum alayhi salatu wassalam haray hakkunde julɗo e keefeere ko nde ɗo julde kono hay nde ɗo hiɗen mari muskila kala ka yewta e duɗe ɗen ɗo enen janngo ɓengoy kala ka yewta e duɗɗen ko innugol enen ko honno warreten ɗum ɗo en mbiɗum ɗo yurmi en mbiyen anine enen ari e leydi kata wata wata hay juulude en mbiyen anine siki ndaari hay julde men nden ɗen maapodi e mum ko honno towndirten goɗɗi yeeso sen arti yalla ka zakat ɗo e waɗa tooni mise ka kala fii ko en konko findingol haqqillaji tun koko jama on anndi sen ardi ko inte kon ka zakat ko wallahi no woodi ni taw ɓe annda hay fardiyatu zakat zakka no farli waɗu yewtere fii zakka habbitoɗa lande aroje ɗen ko innugol ene zakka no waɗɗine ɗen lande no arde hara ko julɓe hara ko jooma ɓey nguure ko joom famille ko mooɓuɗo ɓey nguure tawata ko oɗo noon Allah ni ya ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara oɗo tawa o nodda o lando ene andinarɓe ɗum jogi ɗo 12 000 euros min ko minan ɗo wolaɗa nda minan ni nda ñanden ɗo wola ɗo yewtere haray tigi tigi on no heɓi hella 2500 euros haray de ko yo wattu hella no gasara zakka waɗɗike mo hella 2500 3000 mille min neeɓi miɗo halfidi ɗo 12 000 euros min anndi mi miijata zakka no waɗɗimi o yi siki hay taw anndugol taw goɗɗum no zakka on no waɗɗi taw ɗum noon ko muskila na feere kan innugol jooni noon ko jelu woni nisaabu ko haa jelu heɓata hara zakka waɗɗike mo kono noon si o anndi ɗum ɗon kadi ko jelu no yaltinte ɗum kadi fof ko yo lando naam landagol ngol Allah inni fasalu ahla zicri in kuntum la ta'lamun na landagol ngol wonɗen miñude kono ko en julɓe ɓe tawata normalement en inni goɗɗo naawo yewti fi arkanul islam déjà no woodi ceernooɓe ɓe no woodi yimɓe ɓe tawata heɓe yawori ceernooɓe yewtooɓe fi arkanul islam so ke neɗɗo tawata mo janna yimɓe no julɓe na on ko anndi wo tigi tigi on ko fii no juulire an kadi eti annda ɗum ɗum faama ɗum ɗon moƴƴi jooni noon si tawi woni zakka hannde si en moɓindirija mon ɓe annda ɗum no farli si ɓe farli kadi ɓe annda ko jelu woni nisaabu on ko hennde tuma yaltinte ko honno yaltinirte ko hombo jonnete ɗum fof lando yimɓe ɓen lando julɓe ɓen a taway ko anndi ɗum ko wonɓe sike ko ɓey hoɓe janngani en Allah walli kamɓe ɓe woni pere jaabagol en walillahi hamdu hiɗen habbori ɓen ɗo ko woni wo lando ɓen ɗo ko ɗum yimɓe na landagol ngol miñuɗen kono no woodi piiji ɗi tawata goɗɗo ko fardu ayni yo anndu ko ɗum waɗi so yi akhbariɗo yewte ɗum wonni summa marifatu ma yuslihu bihi fardu ayni ka ahkami salati wa tahara akhbari nde sappani en nde inni wo hino waɗɗi alal mukallaf bada tasihi imani ɓaawo neɗɗo on sellintinde imanu makko o jannga fi tawhid makko o sellintinamo haray no waɗɗimo hen ɗum andugol kala ko toɗɗimo e farillaji dina ɗum fardu ayni joni no julde no farlima aduwa kala landade ɗum goɗɗo sinara ko masalaji nuutiɗi ɗin kono ko leer hombo juulete a jurɗota lando ɗum yo taw an kadi a jangino ɗum si zakka no waɗɗima an kadi a julɗo wuuruɗo ha heɓi duuɓi 50-54 ka a jooma ɓey nguure yo taw an kadi ɗa andi ɗum ɗo joni par ce que ko barillaji toɗɗiɗima ha kare mo koɓɓel no inni hay si tawi feƴƴi 5 piliers de l'islam arkanul islam hamsa o si neɗɗo faalama julade haray fardike mo tippude e nden yewtere ɗum sen ari ko akhbari tippude e sifaji ɓen yewtereji e on qaida ɗon wondema kala ko farlima farlike ma janngugol neɗɗo sellantamo julagol o janngari fi julayagal
neɗɗo sellantamo jombugol o jangali fii ko honɗum woni humodiri e dewgal ndaare nde no mariɗon probléme ka dewle kono ko hombo andi ko honɗum woni dewgal andugol ko woni dewgal na andugol tun kono mbuuɗi ɗaɓɓirte jombugol no men taw jombugol ɗum ko hunde ko halal no dagi na ɗum woni andugol ene an tant que jombowo ko honɗum waɗɗima ko honno ɗaɓɓirta ɓengu an jombeteɗo ko honno ɗaɓɓirta moodi ko critére ji hen ɗum ko honɗum duwaɗa moodi ma a sonnajo an gorko ko honɗum duwaɗa ɓengu ma tawa moniɗa o weltiɗa o a waɗay ɗi ɗum ɗo fof on tigi andata o koto tun o waɗa ko landa wo noon kadi non minen min feƴƴino ɗum minen komin julɓe minen on taw men ka diina l'islam minen on silminta men goy a silmintake kono ɗa wayi wa silminteɗo par ce que a anda wagutuji ɗin ko leerombo natta ko leerombo ɗi yaltata ko naatuɗo l'islam tun joni landoto en ɗum a anda sino zakka no waɗɗima e si waɗɗakino ko naatuɗo islamu joni duwa landade ɗum na wonɗo ka diina duuɓi 40 juɗɗa sujjande Allah sen arti ka hajju hiɗen suti kadi hajju ngu no hajjede goy hella hajjugol ɗon no hakkindi seeɗa ka hajjugol kono soɓe no woodi boy kadi no ɓe ala hajjude lamɓe njelo ministre ɓe njelo patron ɓe njelo jogiiɓe jawdi ɓe tawata ɓe yaarali makka eno ɗuuɗi kono est ce que kadi noon ko woni yahude makka fo hino andi kon ɗum woni hajju ko fii hen ɗum hajju ko honno hajjirte he so ɓe ɗon kadi ko haddis wala haraja wallahi wonde goɗɗo hajjoyey ma o fokkitay hajji o lando lande to wayno yurmi seeɗa dey kono noon o yaafoto en innaɗi ɗo ko yimɓen toujours en précisé ɗum ɗon en ñiña lande ɗen kala mo anda yo lando kono jama o yo janngu tawa ko muuti kon seeɗa ɓe landoto ina fuɗɗode nden awwal o fiyen num par ce que ɗen mo kada men hiɗe woni fier minen meɗen andi arkanul islam men enen ɗum men feƴƴiɗo ɗum a yettindintama nde men salligore menen ɗum meɗen andi ɗum joni no ɓay on ne fier de ça acce ɗum wona hara ko haqiqatan hara ko goonga fe taw hara si a landoto fi julde hara tigi tigo sa landike karma ko jom tigi o daare ko jaɓato ma kon tawa o golliray gandal feeɗa hara na ko tawata ko pay koye landoto goɗɗo fokkita e hajju o landoma woɓɓe ko landotoma si tawi woni ko Égypte horminete andi kare wawaɓe sikka ko ɗon horminete misal ko Égypte horminete ma ko ɗon umra on fuɗɗoto ma ko Madina umra o waɗete so ɓe haray piiji ɗin yo jama wattu hilla e arkanul islam o moƴƴa haray mo mari himme moƴƴa ko yimɓen kon himme makko on taw koko Allah subahana taala waɗi koko kanko woni doose ɗen ko yimɓen konnani no doose himmiri noon e suudu haray arkanul islam ko noon himmiri kal islam ni ko ma faamen ɗi faamu sellungu loggungu kadi appliqué ɗi si goɗɗum ngo mankana en kono harana ɗin ɗon joni tugaale ɗen o andi si goɗɗo waɗi tugaale ɗen waɗi mir fo ɗumannike ñak hay si pentaka no hoɗo hay si baafe ɗen no waɗa tun hara tigi tigi on hay gootal ɓe fof ƴaggindira tun ino hoɗo kono si tawi pilier ala hoɗota ko dey haray ko ɗum waɗi ko tippude e ɗum ɗo fof haray innirɗen e waɗa yewtere ahammiyatu arkanil islam c'est que himmugol ko integol ɗeɗo doose l'islam ɗeɗo ko hunde hittude ko hunde himmude e meɗen haray joni noon ɗeɗo doose l'islam ko himme homboɗe mari e ma an julɗo on en addiray ɗo goto par ce que hiɗi kafi himme nokkeli goo konti ɗi se ndaari ɗi joɓi noon hiɗi kafi nafoore
hiɗi kafi golle ko ente ko rôle majjo hino kafi nokkeli goo tawata mo kala sike arkanu be ko Allah farlirimo ko fii goɗɗum ngo ko fiya heɓu ɗum ɗo an julɗon ko fiya ɗum ɗo battin e gurdam ma ko fiya woni o neɗɗo ɗo tawhid ma on ko fiya woni o ɗo julde maɗen ko fiya woni o neɗɗo ɗo ka neɗɗo jon tawhid ko ni wawɗa ka juulowo ko ni wawɗa ka horowo ko ni wawɗa ka zakkowo ko ni wawɗa ka hajjoyɗo ko alhajjijo machallah ma ka hajjajo annenirawo ko ni wawɗa an hajjajo ɗino landima e ɗum ɗino himmi e fii changugol programme ma on ko ɗon sen ari ka tawhid wano aboubacry jabir aljazairi kawo yewtata ɗum fii aqida ɓay o naati fii yewtugol fii tawhid o ko fuɗɗori yewtugol ngaldamal ɗon ko inni hadha alfasl min akhtari hadhihi alfusul sha'na wa a'zamiha qadra إذ حياة المسلم كلها تدور عليه ويتكيف بحسبه فهو أصل الأصول في النظام العام لحياة المسلم بكاملها كما كوجم أو وي كا يوتغول ما في عقيدة التوحيد o inni wo ngal damal ɗo ko ngal ɗo ɓuri hulɗinade ko ngal ɓuri hittude e dame aroyoje ɗen fof yeeso andi koye ɗen kon nane arkanul islam kañum ɓuri himmude te jowi noon kadi noon adorangal yewtede fiimu wo ngal ɗon no himmi ɗe aroyoje ɓuri ɗe aroyoje wono tawhid on ko on adi on ɗon ko on ɓuri himmude e faslunji ɗi janngeten ɗin fuu faslun fi sala faslun fi zaka faslun fi nikah faslun fil miras fil buyu ɗiɗo fof ko fasluji wonɗi ka dane siko kono faslu ɓurɗo on hittude ko oɗo faslu tawhid fof fiyen num ko par ce que wo gurdam julɗo on fuu ko ɗo woni yiilade sikin gurdam maɗam fuu diina ma kam fuu adna ma kam ko ɗo woni hen wayatakayafu bi hasbihi ko ni kadi woni mbadinire neɗɗo no tawhid ma o waɗi wo ko non wawɗa so yii nde an nasara innuno Allah no mari ɓiɗɗo Allah no mari ɗiɗaɓo ko non ɓe wayi a fotta ɓe tuganda ɓeɗo ko innu ɓenɗum wa kadhalika al yahud sa fotti kadi e julɗo gonɗinɗo allahu subhanahu wa ta'ala tawa mo gonɗini Allah ala ɓiɗɗo Allah ala kafiriɗo kankadi ko ɗum yiratamo a tawa ko non o woni rewirde Allah siki aqida ma on finde ma nden ko ɗum piiji ɗi fof tornude hay hakkunde men enen julɗo ɗen kala ko noppiri ko islam so enen e chia en famodirta ko par ce que hina finde wotere jogi ɗen ko ɗon no ɓe wayi noon hina no wawɗen few wallahi no woodi ɗo goɓe mijotano ko woni kon e ɓen no wona e julɗo wano daragol yenna aboubacre daro yenna nene aicha radiallahu anhu hari miɗa misal pullo fuɗindira no enen guineye ƴette ɓay hari enen annda ɗum moy hari goɗɗo mijotano ko julɗo guineyenjo hino suusi udito hunduko mum haa koko yaaja o yenna aboubacre kono hey oya kadi ko non wayi seke no gollina makko ngal tawhid makko o ka ñolli ɗon ko non o wayi ko ɗo ɗi wayatakayafu bi hasbi kono tawhid ma o wayi o ko non wa'ata wo hara ko ɗum ɗo woni aslul usuli fi nizam seke juɓɓudiji fii neɗɗanke o fuu ko asli on ni kala si ɗo marsi hara yeeso ɓurayta marsude haray oɗo mo jeeyayi ko findini ɓure oɗo tawhid neɗaɗo alayhi salatu wasalam ko yada sen ndaare ɗo wano ɓure ɗen hella ka diina e ɓure ɗen hella ka adunama ko inte kon tawhid eno maranma ko inte kon ɓure hella ka diina ma e arkaji ɗin fof no maranma ɓure naforeji hella ka diina ma no maranma naforeji hella ka adunama kadi e sen ndaari hella ka diina ma oɗo tawhid ko koynen konnani kono o waɗi wo ko noon heɓirta doole ka l'islam no o laaɓiri wo ko noon konnguɗi maɗi laaɓirta e Allah laaɓa e nelaaɗo laaɓa e yimɓe moƴƴuɓe ɓen kuuɗe maɗen laaɓa e Allah laaɓa e nelaaɗo laaɓa e yimɓe moƴƴuɓe ɓen ko ɗum waɗi neɗɗo on ɓenni almuslim yakunu hasba tawhidihi eke julɗo on no wayi wo tawhid makko fi ibadatihi ka dewe makko
sike dewe maɗen ɗe yeɗɗi wosi tawhid ma on no yeɗɗi wo fi akhlaqi jikko on men ko innen konnane sa goɗɗo yenna ha yenna ɓurɓe moƴƴude on ɗon jikku ka o borra ɗon ka aqiida ko ɗon o borra fof muamala makko on kadi ko noon e yiya joni ka muamala leyga neɗɗo so ala tawhid heɓugol mo gol su'ul muamala siki o wonay gollirteteɗo bon sabu makkugol tawhid on haray oɗo tawhid kadi ko oɗo woni so tawi a heɓimo Allah fodima o yafatoma kala ko bonnuɗamo si tawi ɗa mari tawhid Allah subhanahu wa ta'ala o yafotoma wono Allah nir noon inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika min yasha so goɗɗo woni laɓɓinanɗo Allah subhanahu wa ta'ala Allah yafotoma ko kala ko bonni kon si tawi woni na shirk ara o tuuni tawhid makko so laɓɓini tawhid makko Allah subhanahu wa ta'ala yafotoma e joni en juusata e nafooreji ɗin moƴƴa arten nafooreji tawhid on ka gurdam ma hare nafooreji neɗɗo on ka gurdam makko taw wo ɓe inni tawhid o ɓuttina e ɓernde ma nden fiyanno ɓuttinanta ɓernde makko par ce que li annahu ya'lamu rabba par ce que mo andi joom makko almudabbiru li sha'ani simo andi toppiti ɗon fiyake makko la yakhaf alfaqra walla huwa o hulata basal o hulata gaño o hulata goɗɗungo li annahu ya'lamu anna allah huwa almu'ti wa huwa almani par ce que mo andi ko Allah hokkata ko Allah ɗawata ɗo so yii ka gurdam ma tigi an neɗɗo on si tawi woni a gonɗina ɗum ɗo a tampay a soñjoto ɓernde ma ɓuttata ko faɗuɗa o a sikkay ko waɗa faɗinma a yejjitay ko Allah subhanahu wa ta'ala woni okkalima kala ko faaloɗa a sikkay si a heɓali e jungo oɗo a heɓata ko ɗum waɗi no rewrirta o fiya a heɓay yahay ha ɗoftoɗamo wonde hay ka a ɗoftetake ɗoftoɗamo hay e yeddugol Allah fi hennu par ce que hiɗa waɗi arsike ma on koye jungo makko woni amma no so tawi wonɗa gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala imanu ma on no tabiti haray ɓerde ma nden no ɓutti a hulata basal par ce que ɗani na basal woni bone on ko habdugol e Allah a hulata gaño par ce que gaño on ina andi nelaɗo no maki alayhi salatu wassalam andu so tawi mofte ɗen fof moɓodiri fi lorrugol ma ɓe lorrirtama si wona huunde nde tawata Allah subhanahu wa ta'ala windanima si ɓe fof kadi ɓe moɓodiri fi nafugol ma ɓe nafirtama si wona huunde nde tawata Allah subhanahu wa ta'ala windaninoma neɗɗo jogiiɗo ɗum ɗo o ɓerde makko no ɓutti ko ɗaɗɗi si tawi ka aduna ɗo taw Allah okkaymo konce kon ɓuttu ɓernde o deeƴa sabu noon waaseede ɗum ɗo kadi o heɓay probléme hennu o wonay neɗɗo ɓittiiɗo ka ɓernde makko neɗɗo konnaago neɗɗo haasidaako ko yiiri goɗɗo wo o faale hannde kan noon o yejjitino ko Allah subhanahu wa ta'ala okkata o monano yimɓe o naata e shirk sabu tawhid on kelɗa njelo yehi karama ko fii ɓiɗɗo sinamum no yehi Europe ɓiɗɗo sinamum kan heeɓi kañum heɓaali ko henɗum naati ɗum ko henɗum addimo o naati e yewgol karama ko yaagal woɓɓe wirto e mum siko sonnaajo woɓɓe yaha e ɗum ha jaatodira e karama kojo wonɗo ɓe on waɗande on karama ko yaagal woɓɓe ƴetta reedu e ɗum heɓa wirtereji wi sabu henɗum sabu angal andugol ngol Allah subhanahu wa ta'ala yaha wona sabu ukkindirgol e yimɓe selluɓe ukkindira ɓe e jinna wownoɗo faamondireede hara joni faamondirtaake wownoɗo janngude Qur'an hara watta joni sa jangi Qur'an mo tappito yaade to o iiro hara hen ɗum sabu haasida konnaago o mo gonɗinaaɗa Allah mo hoolaaki wonde makko Allah subhanahu wa ta'ala woni taguɗo mo ko Allah toppiti fi makko ko Allah woni okkowo ko Allah woni ɗawowo o mo annda Allah no inni si a faalala ɓural hita haa so goɗɗo ko hunde wotere watta Allah inni was'alullaha min fadli tore ɓure Allah ɗin si a faalama goɗɗum ko woni e junngo goɗɗo he e inna e pular tamaɗo tamata yehuka tabuɗo mo on si a faalama goɗɗum e junngo goɗɗo ma goɗɗo heɓi ka heɓani yeeto okkorɗo bon kan kadi yo okkore si a laɓɓinani Allah a haasaki oɗa
addu'anike mo yo Allah waɗu barki e muɗum kono an kadi ɗafaalawa mum Allah ay Allah no applique aya makko on e maɗa ida sa'alaka ibadi anni fa inni qariba ujibu da'wata da'i idha da'an on so yiyaɗon Allah no notoma o okkaman piiji jelu ɗi hittino ɗen fiimu ɗi faada ɗen tori ɗen Allah hannde hara ɗi heɓi ken yimɓe arɓe enen aruɓe Europe ɗo hiɗen anndi hannde fayda fottotaɗo e mo alaa kaydi arno ɗo saa'iji goo tawi hay gooto fayra jogaaki kaydi hannde ko jogiiɓe kaydiiji jogii nationalité ji jogii otooje heɓiino permis ji ɓe ngannde ha heɓugol ɗo permis ko probléme hannde ɗum fof sabu du'aaji ma ɗin fof newike ko hen ɗum haa santoɗaa goɗɗo haɗitoroɗaa Allah in ɗo was'alullaha min fadli haray ɗum ɗo ko jeeya ɗum e ko nafata ma tawhidan sa heɓi ɓernde ma nde ɓuttay sa kadi a heɓaali a lorroto lorra tawa ɗum ɗo kadi fuu si tawi on tigi ma yi o tuubaali ko lette mawɗe habbimo ko Allah sabu noon ko o tooño o tooñi hoore makko o tooñi Allah o tooñi julɗo ɗen haray ɗen ara fii julde nden himme ko humodiri kon e nde ɗo julde nde ɗo julde kadi hinde mari ko en tawi kon himme ka gurdam ma an neɗɗon ende mari nafoore ka diina ma nde ɗo kadi hiɗen anndi ko nde taw se Allah subhanahu wa taala ka hittingol fii nde ɗo ko nde ɗo tum farla makka o watti tawhid on ɓayni laaɓe alayhi salatu wasalam ɓe noddi e tawhid on duuɓi sappo ko nde ɗo watta ɗon farlede nde julde kadi tawi farlugol nde telman no hitti e Allah subhanahu wa ta'ala o tawi ko yo nodditu giɗo makko on ka makko farillaji hedditi ɗum fof ko Jibril o jonnata farilla on yo aru o yewta nelaaɗo Allah farli ɗum ɗo e nelaaɗo farli e mofte nelaaɗo ɗen alayhi salatu wassalam amma nde ɗo julde ko fawqa sab'i samawati woni ko nde farla ko dow ton Allah noddi nelaaɗo alayhi salatu wassalam o farlimo ɗe ɗo julɗe ɗen anndi kadi tellement Allah no yiɗi juulaneede ko julɗe capanɗe je o farlanomo ñalla kono ɗen anndi hara qissa on sabu yurmende Allah nden kadi ɗoyti haa joyi ɗum ɗo no holli gon karama ko ɗen innata kon no holli Allah no faalanoyi en juuluye Allah no yiɗi julde haray ko ɗum waɗi haananano enen julɓe ɓen hannde yo taw ko arkan e ko nde julde ɗo woni muskila men ɓurɗo mawnude tottugol wallahi hananano en ko hananno en hara en feƴƴiɗo no innirten noon no menen komin julɗo men feƴƴi arkanul islam ko noon hanirno yo wonir yo taw hara naaɓe fii ɗiɗo sideji woni ko yewteno ɗen hara ko goɗɗi goo yewteno ɗen hara ɗiɗo ko taskiru toon no Allah innir noon wa zakkir fa inna zicra tanfa'ul mu'minin kono hay ɗiɗo hannde eɗen hatojini yewtede fii ɗi moƴƴa fiyen artirɗi ka golleji men e nder waɗinɗi ka agende amen e nder ñallal men ngal enen yo ɗaɓɓoɓe golle enen yo yohode formation ji haray ɗen anndi kadi nde ɗo no jeeya e nafoore mayre ko nde wonta sabu daɗoya sabu noon nelaaɗo make alayhi salatu wasalam ko nde ɗo attete landitoyeede nde kadi nde kelɗina e diina ma kan ko ɗum waccata subhanahu wa taala inni wa aqimi ssalah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ñinno julde nde nde haɗete ko inte kon fahisha kon ke nde ɗo julde nde kelɗinte nde waɗama julɗo rentiiɗo e kala fahishaku e kala munkar taw konnguɗi maɗin ko fewuɗe kuuɗe maɗin ko fewuɗe ka moko baajo ɗa suɓay ko waɗa a hiway hoorema hiwa l'islam wona bon exemple hara andiraka fahishako andiraka ko inte ko munkar hellaka konnguɗi o ka kuuɗe o ko honɗum waɗantama ɗum ko nde julde nde julde jaka no himmi e daga si nde heɓi ke hara e heɓi buy haray sen ndaari jooni ɗum ɗo ko yoga tun ka diina ma arten ka mujjuta ma sike julde nden no woodi ko nde jannata en ka e nder mujjuta ma men on société men on sen tasike nde julde ɓe inni nde no duwa en jannude ɓaawo nde jannude en hiwgol en ko inte ko munkar wona julɗo kelɗuɗo ɓay sinnama ɓe inni munkar e fahsha fenande jamfagol konnguɗi bonɗi waɗugol zina
yarugol beere kala ko ittata mo ko bayagal mangal ɗum ɗo fuu nde ɗo nde pottintinti en ɓaawo nde wadde ɗum kadi nde no jiyaa ko watta nde waɗay ko ente kon julde nden nde waɗay ko ente kon nde renforta ko ente kon ijtima o muslimin sike hawtitugol julde ɗen wonnugol julde ɗen hunde wootere sen tasike julde nden gila kande fuɗɗi haa kande hatti hinde janni ko ente kon ɓeyni alwahda ko ɓeynta kon ka français l'union andi ɓe innayi al ittihadu quwa sike ɓeyna l'union fait la force sike nde julde nde janni ko ente kon l'union honɗum nde janniri ɗum kala kay naatirɗa e julde nden a tawi nde janni ko ente kon l'union fuɗɗore mum hen ɗum ɓeynni itimamul imam sike jokkugol imam o a yiya ɗo e yaha e juulirde ko haɓuɗe wo ko haɓuɗen an e goɗɗo ko haɓuɗe wo ko haɓuɗum koyo iwtiri ɓaawo imamu gooto fewton on fof qibla gooto habbiron habbirango wooto janngon fatiha gooto on turo ɗon ɓanto ɗon sujji ɗon ɓanto ɗon habbiron ensemble ka salminango salmindinon e nde julde nde jannima ko inte kon al ittihad c'est qui l'union enen juɓɓe woni hunde wotere par ce que nen arkanu islam on ko ma faamen ɗi faamu sellu ngu appliqué kadi appliqué non seulement taw ɓenni dosal ngal appliqué kadi ko dosal ngal landi kon ko waɗi no woodi piiji wi ko ɗo ɗe ngandemo andugol ko on dosal ngal waɗirte e yewtinonaane ɗum ɓe mari ɗum probléme na feere ka waɗugol dosal ngal se waɗi kadi dosal ngal ko hen ɗum dosal ngal janni ɗum kadi ko probléme e yijjude nden no janni ko ente ko al ittihad wonugol huunde wootere wawnugol konngol gootol ayno tami ɓay o ko kañum o habbiri min naaɗo min nayi subhanallah ɓay fof ko allah wona janteede min minata allahu akbar par ce que min o ɓe welda aare tawaɓe julna ka juulirde a susta inde jama on a min mi juulta ɓaawo ata juula ɓaawo makko ko haɓuɗo wo dara ton e saffa o darata ko ɗo inna noon min en hikkodirta wonde ara ɗo ɓonodirani ka ɓen ɗo haɗa faalamu hay uttade kono islamu jannuma hay ay o julɗo ko o wondata ko o saffodata nokku ngotu ta kadi ñande o laabi joyi o allah no waɗi o fottu nokku ngotu laabi joyi o fotte nokku ngotu yiɗɗo añuɗa par ce que ko farilla ko waajiɓe a yo ka jooɗirde joni noon ko a fotta e makko ton ko haɓuɗo wo alwahda jolliɗen no jannen koñte kon non ɗon ɓeni kan nde no janni en al inqiyadu lillahi mama kana mansilatuka kippintinanagol allah no mansil sike no marirɗa darja wo hay si ka président hay so tawi woni an ka lanɗo ma ka tedduɗo ma an ka jooma jawdi a tippintinoto ka julde ala choix a yiya ɗo président so ari e julde ko imam on o habboto ko imam on wontata yeeso so imam on sujji o sujja o inta ɓay min komi lanɗo so imam on sujji min mi sojji ado imam o ma mi ɓantata ado imam o ma mi hawji min ɗon mari programme o salmina ado imam o sike julde nden nde jannete ko inte ko ɗoftagol netanagol piiji ɗi waawugol wondugol e jama on yaado e alhaali jama on hay so ɗa ɓuri ɓe alhaali a yiya président on ɗon o wona hakkunde jama on ɗon o turoda e jama on no ɓuri ɓe le mo ɓuri ɓe jawdi mo ɓuri ɓe koyinte kon e soori ko iwtiri ɓaawa mum o ɓuri e piiji ɗin fof ko aduna ɗo kono o daroda e maɓɓe ɗon o wonda e maɓɓe ɗon ɓeyni hara kadi wo ko inte ko julde nden kadi hinde ekkiti e yewtugol konngol gootol waawgol wonugol e feere wootere ko sattani en kon yo wonu e feere wootere sike julɓe ɓen kadi ɓe wowla konngol gootol hay si miɗo yiirini oɗa yiirini kono ndaare ko ɓurata kon nafude fewte ɗo ɓay hara allah accirno en fii o fewtugol ka qibla hara komo kala e fewtir ka ɗuman ni en naatani ɗo juudere ɗon ken fewtuda e nokku min na fewten ka nano onon innon fewten ka ñaamo ɓeyɗa hinna fewten ka yeeso ɓeyɗa hinna fewten ɓaawo kono allah jaɓaaɗi ɗum o ekkiti e wowlugol konngol gootol tawa si tawi woni haa fottanama ko ɗo ko ɗon ɓenni hara juɗoɗen kadi e nder gurdam maɗan ken ɗum jannuma
e nder gurdam maɗa julde ma ndin kan no jarnuma al istiqama wa hifdul waqti wan nizam sike julde no jannuma ko inte kon ñiiɓugol e piiji ɗi o anndi no jeeya ko jama fof wullitoto ñiiɓugol e hunde waawugol ñiiɓugol e hunde jooni noon so a ndaari julɗe ɗen so a ñimmi ko ɓesalen ni wa aqimi sola ñiɗnu julde ɗen sike julde ɗen ñanndu ñannde waɗen ɗo laabi jogi sike suttinte hunde so tawi nde nafete ko ya ñiiɓu e mayre hay so tawi woni nafoore mum nden ko a long terme par ce que no jeeya ko tampini en piiji buy en fuɗɗoto kono e ñiiɓata e waɗa e balɗe acciten so yewtere waɗama on tigi ɓernde nden ɗumanno fewn ɗo fuɗɗo kono julto nden ɗo ndaaru amara sowa ko ñande ha ñangi ma ñandoɓe a juulaaɓe jul marɗa imanu fewn ɗon a mara weltiɗa moniɗa maruɗa jawdi a mara nawnuɗa selluɗa voyage a jooɗiɗa fof ko ya waw ekkitade tabitugol e piiji moƴƴi ɗin no wowɗa e allah haaliji ma ɗin fof ko ɗon julde ɗen allah accalde hayƴe mo hay ka tumbo jihaade ɗo nganndu hara yimɓen no e julɗo ɓen hefreɓe no warindirde allah en no ekkittuɗo ñiiɓugol ɗon ka julde kono no ñiiɓo toon ko ɓe a juulu haa ɓe yahaɓa ɓen ɗon kasi samini ɓe kadi juula haa ɓe yahaɓa hay so wawata ɗum ɗon few hara wenni fari jalan awru ko bana ko on seppu mo kala yo seppiri fi ayi jiha kala neɗɗo ka woniri e jiha mo woniri wo yo juulir ɗon o wonira o bange ɗum kono noon ko ma tabita e mayre andin ɗo kadi ekkitima koyente ko ñiiɓugol e piiji ɗin si neɗɗo fuɗɗike hunde ko yo ñiiɓu e mayre ñande o ñande eke hay tawina buy ko wawi julde ɗen allah waɗa haɗe buy oti allah waɗana en haɗe ɗe résumé moƴƴe ñande wo waɗa seeɗa kono noon kadi ɗum ɗo kadi wo ɗe ekkitete kadi sike renugol waɓutuma on sike wawgol wadde rendez-vous so ndaari ɗo o anndi ka portoɓe ngajama on waɗata rendez-vous fu ɓe ekkitama ɗum noon enen noon de julde no jeeya e ko ekkitata en waɗu hara rata rendez-vous ko ɗo seeɗa subahana taala waɗa waɓutu ko ɗoy ko sakko faɗa duwa antude ha waɓuto hewiyomi juulo sike neɗɗo ma wona programme iɗo hara golle ɗe gollata ɗe mo marani ɗe programme hara tumaɗo ɗon hewti o waɗa si feƴƴa ko ɓitti o wattuto waɗa si feƴƴa joni no julde no okkituma waɗugol programme ji ma ɗin fof e waɓutu e sa'a e anndi ɓe julɗe anndi arkanu islam no mari nafooreji ɓuyi ɗum kam no ekkitudema kadi konte ko an nizam wa programme gol sike o anndi so ndaari no jeeya ko waɗiri ha sattani en juulugol Europe ɗo ko par ce que en ala programme ade sina ɗum kala gollowo ma waɗo goɗɗum ko yo waɗu ko hakkille makko taw ko julɗo fewndo signano contrat on kanko yo anndu ko julɗo mo duwa julde waɓatuji joyi ɗi kadi no waɗana saayi si ɗum ɗon hewti ko ma o juula ko kippi o si o miijitino ɗum o ardini ɗum ɗo yeeso o ɗaɓɓi golle selon on programme ɗon ko noon kadi yarayno siki ekkitate toujours naaya ukkidir piiji ɗi ka ukkidir piiji ɗi ɗa piiji ɗi wo a jiiɓoto woɓɓe goo ɓe ƴette programme ji buyi na fi julde nden tun déjà ayiye goɗɗo no ƴetti programme ji joyi e ndellere gooto o haaldide e goɗɗo e fottoya ɗo nokku o ɓaawo ɗum o haaldide e goɗɗo ɓe yahay ka dennabo to ɗum ɗon fara koye leere gooto na ɗum woni programme gol joni ko honno waɗirta ɗi piiji ɗo fof e leere gooto ko ma fenana woɓɓe islam on noon no waɗi julde ɗen ekkituma ɗum waawugol innugol o leer ɗo miɗo mari goɗɗum ko satti o ko satti ko ɗum mi watta si goɗɗo innima a hiɗen dowa wadde goɗɗum e midi changé waɗen e 13h de par ce que midi on miɗo mari di programme min e goɗɗo men fotte e gartel fiya waw resitude ɗum noon comme ça woni ko landaɗa o ko on programme ɗo watta haray julde ma nden ko wonɗa kon juulude haray julde nden a anndali ko hen ɗum wonɗa juulande konte kon ha joni hare kono ɗum kadi sen ari kadi ka zakka ɗum ɗum kadi no jeeya ko wallitotoma laɓɓinay wonkimakin itta konte kon guddan toon ekkitama okkiru okkugol ayɗo wono so ndaari ɗum ɗo ko nafooreji adnayankoji ni kadi laɓɓinay taw wonkimakin nder heɓa baraji soyɗo hannde no ɗuma siki ayi hannde ko wonɗen copiade fi okkugol ko portoɓe soyɗo wono sincugol ɗo yugol walla orphelina siki alyatima sincugol ɗo e konti innugol joni woɓɓe no tampi ɗo konno warreten suumayere ɓe waɗugol ɗum ɗo ma sa'aji sattuɗi ɗin wano misal e ɗi périji sattuɗi ɗo waɗe ɗum ɗo
so en ndaari on humanisme ɗon enen julɓe normalement zakka on ko arirno ko fii ɗum ɗon ko fii ekkitugol en waawugol ettugol jawdi mum ndin anndita miskinaɓe ɓen kono yewɗe yeggituɗen ɗum haa hannde hay zakka ɗon ko yimɓen konnaani woɓɓe ko jogoto ɗo 12 000 euros 20 000 euros taa kadi ɓe mariiɗi duuɓi ko ñannde ɓe fiinoyi ɗo haa ɓe hewti ka zakka ɓeranno enen si goɗɗo heɓi 3 000 euros ittey zakka min miɗo jogi ɗo 20 000 euros heɓi duuɓi jooni tawa hannde ko wonɗen copiyaade waɗugol ɗum ko ɓe portooɓe tawale wallahi ko enen adiiɓe ɗum kono hita en jaɓu wonde adi sakkiti siki zakka on kadi o ekkitete okkitirgol ngol adday koyte kon neweende ren so yi hannde hiɗen wadde ɗum ko par ce que eɗen sutti newe sa yiɗo a ƴetti yimɓe ɓe alaa tunnene e baaba a ñammini ɓe a faggii ɓe pellete haray ndilleydi ɗo yaari yeeso par ce que tampunooɓe goo soñjiiɓe goo ɗi wi'e soñja kono si fof jogitike ɗe jawle mum jooɗike ɗon tun ley ndindi ñanndirlanda o inte ko leydi tampoli par ce que haray miskinaaɓe yaltuɓe yaasino toro hiɓe ɗuuɗi ɓuri wawɓe ñaamande hoore mum wa kadalika kadi haray oɗo zakka kadi hare kadi no jeeya nafooriji adnoyankoji ɗi tawata hare ko no himmi moƴƴande nde zakka o waawi tatude hakkude men iqamatul masalih al amma siki a wawata kadi wadde nafooriji kafa ɗi on anndi so ndaari wono ndaari porto ɓen ɗo ɓe waɗi taxe fiyanno ko ɓe moƴƴinira travaux je ɗen ko ɓe moƴƴinira ko inte kon ɗi courant ji yaasi ko ɓe moƴƴintinira autoroute je ɗen ko ɓe waɗira courant ɗi ndiyan ɗum ɗo fof ko ɓe taxata ɗum kombo ko patron ji ɗi si a uddiɗo magasin ɓe taxete déjà islam de no wowlato ko 2,5% enen zakka on kamɓe ɓenni ko 21%. Chaque 100 euros ɓe ƴettay 21 euros joni islam ko innuma an chaque 100 euros ko landima ko 2,50 € fii ko wallitore leydi ndi fii ko jonne laamu julɓe fewɓe kelɗuɓe ko ɓeeɗo waɗira koyte ko almasalih amma sike maslahaji e huuɓituɗe ɗi darnugol l'école ji waɗugol no sike yo taw haɗaɗa contribude e fii leydi ma din no yaara yeeso ɗum ɗo ko zakka ni zakka ɗen addi e ɗum kadi hiɗen addi e ɗum kono koyemen ko yaldande wonigol adi sakkiti kono noon kadi aray korka kadi ko sifa ɗum ɗo janni e ɗon anndi moƴƴagol e yimɓe ɓen anndita kañum kadi wono Allah subahana wa taala jannama wondema a tampere e jaka hino woodi e jaka heege no muusi si goɗɗo ɗen ayiye ɗo an harɗa sulli ayiye neɗɗo patron ɗo marɗo jawdi immoto jengo sullora tewu sullora biredi bouillon e sifa ɗimɓeji sullora ɗuman kono hara no si alankara heewi hara yoomino no hawƴi yo futuro heewu joni o patron joɗo ɗum ɗo ko duwamo miijintinde ko enede no woodi woɓɓe goo woni balɗe tati ɓe sagginaali goɗɗum kamɓe min ɗo minno ɗo ɗen miɗo hawjani futuro e hoore mi ñaamano haa mi haari bimbi e kadi miɗo mari komi ñaama ko tongila wo ko futuro woɓɓe goo noon niini hay ka futuro ɗo ɓe alaayi ko ɓe huntora almum haray fiiten juutin tan mum ɓuri ni haray koro kam no janni en noon noon hara kono noon kadi sen ndaari kadi hajju ngun kadi no mari kadi fa'idaji goo ko wawata en ko inte kon addande e no jeeya muɗum tahqiqu tawhid sike e tawhid on ko yewɗen konnaani ko goɗɗo hajjiroyta sa hajjoyi ɗum no duwama nafude ka nafoore diina yankore nden kaka tawhid ma sen ndaari yewɗo makka kono ɗum innata ko labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka karaw ko ɓe inni oɗo talwiya sen ndaari an neɗɗo wa idha taqarrara anna alhamda kullahu lillah wan ni'mata kullaha lillah wal mulka kullahu lillah laysa lahu sharikun fi dhalika biwajhin min alwujuh falyufridu bil ibada joni goɗɗo yahay ɗo o déclara haut et fort wondema kanko ala kafidi Allah ala kafidiɗo kaw yehi makka himo sonkuɗo ɗum ɗo kaw yehi makka himo ewno ɗum ko honno o artirta himo ewno toon lakal inna alhamda wan ni'mata laka wal mulk sike yettore ɗen wo nemaji ɗin wo fof ko a wodani tuman ka yewnuɗa makka ɗa yimude ɗum an artaɗo noon tawa hande kadi joni a heɓay nema yetta goɗɗo goo jarna goɗɗo goo amma poray goɗɗum yaha wulla e goɗɗo goo ma haasoɗa goɗɗo goo fii ɗum a yimiɗo noon nemaji ɗin fof ko Allah jeyi haray ko ɗum waɗi ɗum ɗo jannete ko inte kon haray laɓɓinal ngol Allah subhanahu wa ta'ala haray
dewal ma ngal andinama tawhid hare ko hikkiti ɗon kadi nafooreji hajjuɗi en toujours ko mudire nafooreji an hajjoy ɗon ko alfawsu biɗin allah wonna jaati minan naari sikke ɗen anndi aɗen kadi ko malirgol mbeleɗe allah ɗen daɗa konte ko yiiti allah subhanahu wa taala an ɗen anndi ndaɗno maki alayhi salatu wassalam alhajju lmabrur laysa lahu jazau illa aljanna siki hajju jaɓango mara jurdi ka allah si wona aljanna ɗum ɗo ko nafoore wonandema hajju ngun kadi no jeeya ko waɗantama tahqiqu taqwallah sike haqiqingol kulol allah ngol ayi goɗɗo ɗo ƴetti jawdi mum hi kattumiɗero semmiɗero ɗo fof ko hollugol sike ko ekkitugol ma hulugol allah waawugol muññagol piijigoo fii allah hi goɗɗo mooɓindiray ɗo woɓɓe ko watta ɗo ko 200 euros 300 euros par mois hara no ɓitti piiyoygoo mooɓa ɗon haya hajju ɗum sa waawi wadde ɗum ɗo ina ko jaasi ko ɗum ɗo ɗo waɗa ronkude hannde kadi hajju mum ko ɗonuma jannude ekkitama ko enten haray kulallah subahana taala tawa kadi sa yehii toon haraɗa reeniiɗa renti hay piijigoo taw no harmamma toon dagannoɗima ka siko gaa toon ɓay sabuɗa hormini ɗin ɗo no harmamma ƴetten gorkon hay coñci makko aadi ɗin coñci ɗo woowi ɗi watta ɗin ɗon ko yo ittuɗi o ittiraɗi fii hombo o ittiraɗi fii allahu subhanahu wa taala o waɗa koñte kon gude ɗiɗi daneeje ɗum kadi anndintinama hen ɗum mayde ma ndin ñande goo kono ɗe gude ɗo no haddorɗa ɗeni ko ni kadi haddirtoɗa sife ɗo kadi hootaka allah subahana taala immoɗa ɗon kadi ko ɗeɗo haddotoɗa yo yaha daroɗa arafa yiya ɗo fof no dari tawaɗo fof ko daneeri wootiri tawa ñande daga kadi ko ni ɗum ɗo adda e ma ko innete kon honno kulo allah subhanahu wa taala annditugol allah subhanahu wa taala ko waɗi hare naayi waɗu tu ko ɗum waɗi innoɗen arkaneji ɗin ɗo ɗe mari toon piiji tati wonɗi très important anndugol ko honno waɗirte e waɗugol ngol e ɓaawo wadde annda nafoore ko ɗum ɗon duwama ko rapportande siki e nder gurdam maɗa joni noon si tawi woni taw awal o boɗi en anndalta heno waɗirte en immanaki waɗugol kono heɓirten nafooreji ɗi haray ɗum ɗo fof hajju ngun janna en ɗum ɗo kadi no wodanma an tigi nafoore haray ka gurdamma ɓaawo a artude hannde kadi joni falillahi alhamdu a juuroyke suudu kaaba a ɓurta waɗude doy a yaha yiya to yimɓe yiya miskina yiya patron yiya lamɓe yiya laamaɓe sa arti an kadi a ɓurta waɗude doy ɓurta renade ɓernde ma ɓurta ɓuttude ko allah subahana taala okkuma kon ɓurta yiya woɓɓe goo timmiɓe wakkiliɓe an kadi ɓurta rentade aduna wi ngi fiyataɗo probléme aduna o ɗum ɗo fof ko fawaideji ɗi karama koɓe janti ko heɓata kadi hajju mum haray gonte kon khulasatul qawl ka raɓɓinɗinde konngol ngol haray ɗiɗo arkaneji joyi ko enɗen ko naane hay ko findingol tun haqqillaji men ɗin fiyi e yiltiti e ɗi waɗen ɗi piiji tati ɗi landa ɗen janngugol ɗi faama applique ɗi e to haa kadi waawa anndude simi waɗi ɗi ko hen ɗum mi duwa ko honno mi duwa comportorde ɓaawa mi waɗde ɗiɗo haray ko ɗum waɗi koyen ƴettu ko inte kon himme mawɗo waɗanen ɗiɗo janngen ɗi karmakoɓe biye no iwtiren ɓaawo karmakoɓe men ɓen janngen ɗi e tawi haw janngande kala neɗɗo jannguɗo ɗiɗo faami yo feƴƴu e gannde goo kono kala mo faamaali ɗiɗo joyi heta o feƴƴu e gannde goo o faamaali ɗi joyi ko tugaale ɗen ni kala mo appliquaali ɗi jowi ko yimɓe no to ɗo kamako ga machallahu neɗɗo on ko huwondiraaɗo o komako gaajo tawaɗa yeebi julde ma a ɗaynike ɓe ɗaynima a naati e suudu ndu alaa piliye yimɓe ninde ma darni anndi si goɗɗo ari tawni e suudu ndu alaa piliye winde ma e ndu suudu ma no laɓa ɗo waɗa wartirde ɓe ngure ma nden haray o jamfike ma ko ɗum waɗi mo yiima ɗa wakkili e piijigo tawa arkanul islamu ɗo hiɗa yeebi haray si on mantima ka wakkiliɗo haray andaaru hoore ma est ce que wakkilare ma nden hiɗa wakkili ka haani ɗo wakkilade haray ko ɗum waɗi ɗi yettotoɗen e ɗiɗo arkaniji janngen ɗi appliquen ɗi etoɗen kadi ha nafooreji fof ko allah subahana taala waɗi kon ton ɗen etoɗen ha heɓen nafooreji ɗin fiye heɓu nafooreji ɗin ko ma ɗiɗo peji ɗiɗi régla ko ɗum woni andugol ɗi on e waɗirgol ɗi on no allah subahana taala landoyno ɓay allah kanko o yeebata golle ɗen inna allaha la yudiu amala amilin minkum
Allah kanko o yeɓata golle ko goɗɗo waɗi so landike ma ya waɗu gollal a yimmike a waɗiri ngal ɗo gollal no ngal haani noon waɗirde o yoɓete haa timma tis Allah toñata Allah ko o inni kanko faman yu'min bi rabbi fala yakhafu bakhsan wala raqqa kala neɗɗo gonɗinɗo Allah reynu hita o hulumo ɗuytana baraji hita hulu kadi Allah toñemo ɓesdamo bakkato Allah ko atti harminde toñe koye hoore makko sen daranike ɗiɗo haray ko Allah fodi ko yiɗi fuu naforeji janngo kala hara en heɓay kono noon ko fodi kon ɗo fuu kadi e naforeji ɗiɗi sifa ɗiɗi jantiɗen ɗo eɗi en jantaki e woodiɗe en anda fi mum il faut kadi en heɓay ɗi eɗen tori Allah subhanahu wa taala newnan en daranagol ko yamiri en kon no haniri noon ko kanko woni jon doole ko kanko woni wawuɗo enen ko en ɗatuɓe ko en foofuɓe kanko tigi innen wa khuliqal insanu da'ifa neɗɗanke taga ko lowkum haray enen elore men nden en torke mo kanko jon doole o yo okko en doole rewugol mo no yiɗir noon no yallori noon haray jama on fof yaafoto haray on tigi darniɗo yewtere nden saabu noon haray woni mbi fuɗɗude yewtude woni 1 heure de temps haray fof weltanama jentiɓe ɗo feere jantagol ɓe tawata kadi jentike piijigoɓe faamali yoɓe jentito ma yoɓe lande to karamokoɓe ɓuri ɓentiɗude gande inchallah ɓe faminade ko ɓuri ni hare on fof mo o weltanama onon kadi wono ɗum fof ko laawol kisal dariɗo fii ɗiɗo yewtireji no wawa yottorde jama on ɗirtori Allah subhanahu wa taala on yo Allah subhanahu wa taala o weltano on yo yoɓu on ko ɓuri moƴƴude joddi yo hawrindi on e ɗe golɗe ɗo ko yiɗi o yarli no hawrindinirno noon nelaɗo alayhi salatu wasalam e sahabaɓe o wattude en fof kal jannaji makko subhanakallah wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam ustad wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. On jarama modi on weltanama yo Allah subhanahu wa taala yoɓ on ko ɓuuri moƴƴude waɗa joddidin ka mandake ñande woni jawde ɓiɗɗo nafata. Amin amin. Waɗu men minen kadi jentotoɓe ƴetta ko ɓuuri moƴƴude kon saabu naray ɗum ɗo kadi ɓeydita moƴƴa harayno hattojinaymo moƴƴa kona seeɗa haray yalla ɓeyda on gandal ngal okkora men minen kadi. Amin amin amin. Naam haray so tawi hara ɗon mari tan seeɗa fi so tawi ɗame woɓɓe no faala landitade ɗo daren ɗon seeɗa wawde seeɗa inchallah. Naam musidɓe julɓe tedduɓe haray no jentorɗen noon haray yewtere nden ko ɗo ustad en hatti joni haray kala marɗo ko landito e nde ɗo haray uti no wawi wadde star 61 ko ɗon étoile 61 o landoɓe jabanno en ɗo ber wo haray wala ɓe landade inchallah haray ɗon habbita naam mi uditana ɓe ɗo adiɓe wadde ɗo kene naam ɓe numéro mum factori ɗo ko 3365 assalamu aleykum. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. sane no jenti on o wireja wireja ala toon alhamdulillah ɗina ni ko landal mi faala ni wano ni goɗɗo min lawo si o jibini boboron kama tem waɗanede dammo ko wonɗum woni fiɗum ɗo haray ɓe acci ko hanuno wadde haray ko ɗe waɗu tawi woni ɗe min so tawi woni ɗe waɗaɗe haray ɓe acci ko hanuno wadde haray hiɗen andi haray no sar'inaka islam so tawi woni goɗɗo jibinanama boobo gorko hirsangol mo dammi ɗiɗi wono noon so tawi woni ko debbo hirsanamo dammol joni si ɗum ɗo waɗaka haray on tigui acci ko hani wadde ko sar'ina ko farɗa e on tigui kanko baba boobo on si tawi woni ko ganto ko angal maral haray o fawnaka par ce que Allah fawa wonki koki townata amma si on tigui no mari o sali haray o waɗi siki haray o yeddi yamirore Allah subhanahu wa ta'ala ndagi on bange ɗo e kadi haray o tottali haqqi e ɓiɗɗo makko on sabu noon elaɗo naati kullu mawludi murtahinum daqiqatihi sike kala jibinaɗo kala boobo jibinaɗo haray tigi on ko tiginde honno dammol makko kol mana ko hirtante kon fontunoy wasi ñaharay simo nangi taw tanke ultanaka ɗum noon ɗon no jeeya e haqqeji ɓiɗɗo on yo taw o hirsante kolɗon dammol kanko kadi fii naforeji ko woni kon e hirsangol mo yo heɓu e lorraji ko woni kon si hirsaka fof kan kadi yo daɗu joni noon ko watamo dandude ɗum kanko kum boobum kum tawata ɗum anda hay fuy ko mawɓe makko ɗon haray no landal ngal ardino
hara enen ganndal anndi ɗon ko helɗum haɗi yo waɗa si tawi woni ko weltindaare hara yo accu ɗum ɗon yo waɗi si tawi naano weltindaare o mara woni haray ɗum ɗum ko Allah subahanahu wa taala waɗi o wara haray Allah fawnama ha ñande heɗitere mum e jooni noon tuma o tigi heɗitere wono waawi waɗde ka sude hay aray landila wa on tigi waɗay ok awa ɗiyene jarama albarka Allah waɗi amin amin naam ɓe maketeɓe ɗo ko Amadou assalamu aleykum waaleykum salam rahmatullahi wa barakatuh assalamu aleykum ustaz waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh awa aray on jarama yo Allah waɗɗum ɗo kam andakeji mo moƴƴi ñande ɓiɗɗo nafata jawdi nafata ara mi weltanike o moƴƴi Allah hokku baraji ɗi mi fala wadde ɗo ɗe landal kono yowitaki e mawdu o andi hiɓe wi'i goɗɗo yo laɓɓi ɓernde mum nden ande ɓe wi'i nde ɗen tawoyat joomi men wohara ɓernde men nden ko laaɓunde hisunde andi haray so ɓe yewti ɗum ɗon est ce que haray piiji buyno détaillé e muɗum haray ɓay haray ɗengal ngal e ɓernde nden aray fof mum no yaade par ce que goɗɗo miijike no waawi yaltintinde ka ɗengal wowla est ce que noon haray o tigi ko laɓɓingo ɓernde nden ko ɓe faandi e ɗum ɗon haray ko miijangol piiji bonɗi oti accata ka haray ko honɗum ɓe faandi e muɗum haray ko ɗum ɗo woni landalal ngal man nati faamini ngo si faamike seeɗa haray e ko laɓɓingol ɓernde mum nden ko kala ko haɗa kon on tigi eto ɗum yalta ka ɓernde makko ko jeeya muɗum ko ɓuri mawnude ko yan tigi yaltinta toon ko shirque kafidugol Allah toon ɗen ka nder ɓernde on tigi ko ɗum waɗi ko hunde yaajude laɓɓingol ɓernde nden fof ko ɗon woni yiilaade sabu no ndaɗo maki alayhi salatu wassalam wo ɗon anndi huyre no ka nder ɓanndu si tawi nde moƴƴi haray fof moƴƴi si nde boni haray fof boni ɓe maaki haray nden ko ɓernde nden sike si ɓernde nden laaɓi haray fof laaɓi par ce que ko woni ka ɓernde wo yaltata ka tere neɗɗo si tawi shirque on hoolorgol ngol goɗɗum no ka ɓernde ka o maapi wo tere ɗen ɗe yahay ka goɗɗo ɓay so mo hooli goɗɗum ngo ɓuri Allah ma mo hoolodi goɗɗum ngo e Allah neɗɗo kadi si tawi woni ɓernde makko nden no mari kon te kon haasidako e konnaagu sifa ko yewɗen ɗo naane ka o yewti wo yaltitay par ce que ko ɗum yaltata o yewtay tun konnaagu ngu yi'e haray angal hulugol Allah ngol si alaa ka ɓernde hulugol jama on ko ɗum woni ka ɓernde ɗum kadi waɗay haa hara hannde kadi neɗɗo on o wonata o wowlata goonga ko fenugol tun par ce que kanko mo hulude yimɓe ɓen ka ɓernde o fotta e maa ɗo hara o suusata no wowlande goonga hara wowlangol ma fenaande nden ko Allah yiɗaa kon Allah mono sabu angal hulgol mo Allah no ɓuranimo wowlugol goonga kan an monoɗaa kono Allah subahanahu wa taala welto hara ɗiɗo piiji fof noon so a laɓɓiniiɗi ka ɓernde ma ko ɗon laɓɓingol ɓernde mum ne sikki ko taw a shirku e konnaagu e haasidaaku e kala piihoy ko e yiɗugol goɗɗum ngo ɓuri Allah e hulugol goɗɗum ngo ɓuri Allah sifa koye geɓoy fof ka ɓernde toon koye wonata ka koye woni toon wo koye battina e golleji on tigi ɗin ko ɗum ɗon haray karama koɓe wonde faando to laɓɓingol ɓernde nden awa ustade joni haray faminike moƴƴa yo Allah hokku baraji ɗin Allah hokku waalagolle jaam salamu aleykum amin waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu nam haɗa ɗo wawi wonde ɗo hannde haray on jarama mbiya noon kadi weltanama yo Allah subahana taala hokku baraji ɗi yo Allah subahana taala on faami min dina makko kan o huura en ko yiɗi o yarli ha o ƴettata en haara mo yaafi en haray minen hiiro ɗon ɓen guuruji wontiram ɓen hella toon fof miɗen landa so tawi woni ɓe jam yo jarama noon kadi aɗa ɗo mi salmina ɓenguren albarka inchallah jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu na musidɓe julɓe tedduɓe haray ko ɗo wonɗen hattude ɓe artuɓe ɗo inneteɓe Boubacar Dara haray ɓeɗo yoɓe yaafo ɓay haray ɓe waɗali a usage en yalti ka ɓe waytike ka ligne e haray yaafi ha yontere hannde inchallah so jo yontere hannde jaaɓi haray on fof on weltanama on do anama batte accitugol golleji mon ɗin naata jentito ka radio Lawol Kisal ɗo e haray kala tawɓe naati hara fuɗɗama wo hara toon wejjutu haray kala yewtere ko waɗi ɗo haray naɓete ka YouTube Lawol Kisal haray ɗon wawi visitoyde toon inchallahu kadi haray ka Facebook Lawol Kisal haray ɗon wawi kadi visitoyde toon haray e naforeji molnaɗe kadi haray no toon
e kadi yewtereji ɗin onon sonnaɓe kadi fof haray no aresira no naɓa ka lawol kisal sonnaɓe e kadi ɓen fof haray woti ko yiltoro no wawi jentitade saabu no andirɗen noon haray nde ɗo yewtere ko yewtere marde nafoore muradu moƴƴuru ko tawata kon hara hiɗen yawiti moƴƴa noon kono soobe si tawi anduɗo yewti on woti tigui a calculé ndaara tawa nafoore no mum haray torika Allah subhanahu wa ta'ala yallah waɗu en nanayɓe jaɓay hutora kadi ko ɓuuri ko moƴƴude haran fof on weltanama on du'anama en torika Allah subhanahu wa ta'ala yo weltana en fof hawtidira en fof ko jannatul firdausil a'la o kay battane moƴƴo ɓuttinana en leydi men nde o danda en guere ka meɗen toon kadi amina yo Allah renen en fof enen e ɓen to fof hiwa ayna aynide e julɓe ɓen fof amina ya rabbi haray men inni assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wa ta'ala hokku en walgol e jaam laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal